哎，跟他连累当不到兵因为我们说我因为说脑残生啊，残生去了，你要要去帮的嘞，May 那 may. 不咋多那个啥下边这么那个帮的嘞，然后这样后来呢，他的客栈脑电脑啥子的，我到 microphone 的 testing 上那个 May may. video 那个 recording 上的帮的嘞，在那个客栈你上班那个 idea 这些每个人说那个说的客栈上的，在那里你再那个。而当初为这他那去了可能这他会让我，Mama. 而那一理解我那个那里来稍微什么，一那理解到了，for example now the dancing 的啊为 movie Movie. 当初 dancing 为 movie show 了，一那种啥来才了的，Mama. 到时候他那个进来了，他的为 biography 为 movie 然后少了了，for example 的，闹的，哎，说破 Why 去 you 了 let me? 个。Mama. I never stop dreaming young. Yeah, never Nên stop là ý là dreaming. họ đã sao Stop worry. nó xa xắn là cái mình để có try là sao Try sorry, try sorry. cái chỉ là là tăng khuli là ari pi chẳng là cái ya chef si ba si mi da da ari thì nó pi chúng tăng khuli for example bu atun mi lari na shin da mình lên để chúng lari cái pi là cái for Mama. example national na lari cái pi tăng khuli recognition它的这电脑 function 这电脑嘛这个因为每场的 emphasize 那点了当个 writer of the year 它的当个 singer of the year 这他们这个 function 或是怎么上人来人非常我觉得这样聊的可 in the 下一个肯定的当个二月中当个了先平的工的啥都没让嘛看的了当个 music shape 个啥movie shape 个啥在那儿当个 for example 当个 hall of fame 了解不了 Thankful whole of him, yeah. Tambul Hall of Fame just are ni kini no poco ibala ya mili ba mre no tum de la Mama. kini le ni first sang so re da Tambul Hall of Fame no polo ai ka Tambul Hall of Fame lin de wi ba ti ba the first ni sang ra Oh, and all of singer ga the actor singer ga singer singer. Hall of Fame for example the singer actor being a lifetime achievement or academy honorary award of our mo je ba ka Hall of Fame music Hall of Fame de bio lo la you can be the best you can be the greatest album la na tu vois Hall of Fame no lo kibar Hall of fame, yeah. Eva thankful singer the career thought being with like say ding chang nai ha. Career thought for example like Tamilong sek Daina long yang Atumilang sa si Ding Myung nai oi wang ba. Da Tumilang nai ba da ramak niung sek ning myung sek jen in da ba Tamien da Daina li sangori Hall of Fame ni da. first Mai. first appeal is First ani ni sang. ara miak bang li chu sal yo le tamila or Diana ak li chu sal yo na ki bale sara ara 14 na the final decision sang je no we 14 na final decision Hall of Fame first cup Hall of Fame ki miak le bi ki ba sara Tamilali I think an remai yang the Dainali but Tamila ban the remai de. Jen the Kurna quali respect ni sa de. Yeah, Tamilali smore. tamila tamila favorite like iram song chen ne li le shi ke lam ne iram song chen ni ba je oh this a favorite ya no we ki Diana the any singer deserves someitra like you for example you perspective like you Robin Shankali Mika ya first Hall of Fame you remember go or Shimrega or Metamila or resource the tam the ida the lay la then sai the ning mi ja ho ja din the dai the mila ni go the first priority ya the Okay, then hang. Tamila willahi yang in the ing na laga. Kada original shop na yang original very authentic and the classical side with the yang atumilai the music atum music jiba ada not that up to mark yang create atum side the cover atumilag the kaklat baje inda na ila aruhun thot bi compare sa ka ba la kaklat chit thuk na ila ila da wi lak sa da ji chik tha bangin la ning chang yang kaklat cultural lak significant bang la somehow cultures cha ta ta to no pioneer ni la no our Christmas la the le la to ba da tamni wi awi chida singumbai u the tamim ning la je chẳng classical sang cái là này Van Zalen ôi tầm nhìn nó chứ ôi cha 아니 기가 나다.
Tamila hi kiki nào cứ bao hôm đây thôi đấy cover the Okay. Christmas la Ai in nu ji ai in nu chạm này đâm hầm rồi là nu chạm mà cái chân là song ai nu là song ai childhood memories cái chung là la jing naga la Christmas is the clock the jin the itu winning la ri son fi da to tum lak sang samai san jin the ning jang ho jin 지금에 point 지 방에는 금밀라리 Hall of Fame singer writer with Tangkul songwriter with Hall of Fame that they always in the year for example like a Tangkul with songwriter with Jan what Tangkul with songwriter the songwriter Hall of Fame that they raise the songwriter will live a significant some with the lyrics sharp some with or music composing the sharp some with that the songwriter go songwriter he in the ili chu sal discover ungchan this chu sar John John sir ungchan ha ujang ungchan na take lewo a wi la da chun thang cham mai phung ba shin da a release sal le yang a release ka sam nim ne ka record sal is awi tangkul title de tangkul firm jila tangkul firm ji awi chi lyrics mang jila sin da da ali kila songwriter live Shanghai hai na our songwriter wang wang yes ne live oya la chi mang wi wang la hi title sum bai gai na what yang Hall of Fame that only for that song ka wi la kam da tra le le shi every naga wang ari a kweli zeng le la跑tra le就是像那个是的种 yu wang ba expect sa la ta da mo ning sa la na mai pak mi la lam tha na bi ma mai pok miliang a wi la da 2 years and 2 years pa je ta nai i tum ba na dictionary tar ga sa ga tam ku na pa na yu wang bo go da 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 ai o ja guru ja ho hang le ore ba la lyrics ta da rin pa da mai ai ka chi ta da re modern the ra shok de le ni to ta de le shipshila le cover sa de le country song sa de le da John Arthur hip hop we mo de la ra ta ti we modern we national we zum to la generation de ba ti ba na ta ko de gong ba ni thot miliang khani thot ne thil khani thot di la ka bi singer compose writer cha gum writer plus da Hall of Fame jo da John Arthur we ra wave de we ra ti ba na ta le mo mai ni thot ji ga pok mi after bậc mì chỉ after bậc pok mì mi công gia tăng vấn đề ra okay okay evergreen sau về chuyện vấn đề okay after pok mi hang ta ka varu singer là songwriter là the both vạc bảo what ba the khani thot chugar de khale cham lem ne ka ari ka mi je al song al singer compose writer la sa mai de sa ba yang ka a wi ji ba Hall of Fame live ka sang gum zang ran film ne wa wi ji ba hay that's some time la ba ma thai e他的上面毛绒 sa wa shum after mai ari chang ba ji ko ari chang ba i a li ning chang ya la ning chang yang ka ka ari chang ba tyo wat fi ki jin wai ne ba 完全是说说哎，这样说来应用了拉，他那个会拉个笔记送来那个拉个啥的，比方个从你talk with you on the first thing 了，他的 for example 的，用用吧这个他会干啥事情？用那个别人嘛按拉萨了，可以拉他家那个比赛。跟大家不啦那个肯定以后只拉地方我用那个比我们他们那个按那个啥的证明那个比忙那个中间个那啥有吧啊，是，哎的，现在这把手噻，哎，们不然没汤没咋。